Rajan Wenaro di alas jenggalo silone lah raso cecah yening banyak-banyak idone nemu sengkala. Itu mawinan Sang Prabu nyeritin banyak-banyak idone. Woi, Wenaro bersama dong pakang iban cainya ini. Dini mapunuh dibancingnya. Asa puniko bawa Sang Prabu. Anjir, masa dewek titiang Gusti Prabu. Di subane makejang mapunuh, Gusti Prabu miceyang pewarah-warah. Tekening banyak-banyak idone. Makejang bojoge katitahang tragio. Mapan liu wado punyan kayu misi wisio. Gitu masih adu danu lingah aneka jaga antuk raksasa galak. De pesan inem yeh danu nentu. I raksasa pasti pedih tur ngamah cai nyai aja makejang. Yat nain apa ngirago makejang selamat rahayu. Gitu babesan Gusti Prabu sumekan sajan tekening banyak-banyak idene. Para bojonge ngenah ciceh makejang masemaya tusing tempal tekening pituduh Sang Prabu. Suwud ningehang pawarah-warah itu watek bojoge samrag ngungsi pondok soang-soang. Sedak dino anu watek bojoge ngalih mamahan ke alase. Di sisi alase tusing ada woh-wohan entu mawinan bojog-bojoge nelusup ke tengah alase. Subojo aja liu majalan nanging momocol. Mata naine nyenter ngebosin kulit. Makejang bojoge nangehang bedak layah. Ado lantas bojoge nepukin ado bebengan di kelod kau. Woi, tuh tinggalin. Ado danu itu. Lan kamu. Bedak sajan kolong napo. Mai, kamu ngenem ya. Tuh kamu. Ado raksasa itu. Gitu bojoge nilenan nyautin. Kang bedak laya sing ngidang nanggahang udah sing nadi kemo. Bojogane nanggahang bedak lan basang layah tuh barak ring Sang Prabu. Ampurayang titiang Gusti Prabu. Titiang nenten nyidang nanggahang bedak lan basange layah. Dados tiang kedanune nginem ye. Do kemo. Kaden maniro subo nyamatang duga sibi. Ado raksasa galak di danune. Bang malu maniro minahang nayo upaya nah. Apa ngidangin nam yeh danune. Tur irago apa ngidang selamat. Gitu pajar Sang Prabu. Rikalo Sang Prabu mah pinah-pinah. Raksasa ini pesuling tengah danune. Matane barak ngenih munyine gede turin garo. Woi, boset gitu. Apa kalalih mai? Raksasa sakti, icang bedak sajan. Bang je icang ajak parek-parekan icang ngidih yeh ak legekan doken. Nyen jo bani mai nginem ye. Kal matiang. Icang kaliwat bedak. Aduh ye ngudiang tusing dadinem. Ingong tusing rungu. Bani ke tengah danone kal tanah hidup-hidup. Lamun buko keto munyincayine. Icang tusing lakar ke tengah danune ngalih ya. Kewalo caya pang masemaya. Tur tusing dadi linyo tekening janji. Ken kenah cain itu.
ingong sing ngerti. Nyen jebani macelep ke danune kaltada hidup-hidup. Nyak marupo apa jo? Ingong tu sing ruang bangken dong kang bani mai mati. Nah, dosu manang saya. Icang tu sing lakar ke tengah danune ngalih ye. Kewala ingetang munyin cahine mara. Yen sing ke tengah danune sing dadi matia. Suud ngomong gitu, Gusti Prabu ngajakin panyak-panyak idone mekad uling sisin danune. Gusti Prabu lan watek bojoge buen masusupan ke tengah halase. Panyak-panyak idone mulisah kerano ngancan joh tekening danune. Bedake ngancan-ngancan ngatuhang ke kolongan. Jagi lungo kijo niki Gusti Prabu. Mendap gen. Dumada ada ane aptia. Di subane joh majalan. Gusti Prabu lan panyak-panyak idone mareren di beten punyan tienge. Watek bojoge katitahang nyepeg tieng lan ngalih bukun-bukune. Ngen napi bukun-bukun tienge Gusti Prabu. Watak bojoge munuhang bukun-bukun tienge. Gusti Prabu lantas ngilihin bukun tienge ane tumus. Bukun tienge ane subuh kapilihin kabo kesisin danune. Itu lantas bukun-bukun tienge kasambungan kanti dawa. Muncuk bukun tienge kacelebang ke tengah danune. Gusti Prabu ngisi muncuk bukun tienge paling tangguh lantas nyedot yeh danune. Sing maklune yeh danune ngecir ke muncuk bukun tienge paling tangguh. Wih, Dewa Ratu Agung watak bojoge keca-kecogirang selegenti ngoyot yeh selego kenah. Tanpa sangkan raksasone pesuling tengah danune. Ipun nyaksiang watak wenarone nginem ya danune. Pedih nih ngabar-ngabar ningalin tingkah wenarone ngeweren. Matane nelek barak. Ipun ngengangang bungut nih ngenahang caling nih gede turin rangap. Nanging watek wenarone tu sing jejah maibo ngewerin ni raksasa. Durung wange itehang iban cainya inem yeh. Raksasone tu sing lakar ngelempasin semayone. Inam ya sekitar kena inam. Yakti raksaso tu sing lakar nadahi ragu Gusti Prabu. Sajau iraksaso tu yo nangun tapo. Sang nangun tapo tu sing dadi linyo tekening semayo. Cak inam ya cak selamat. Iraksaso merasa heran tur gerimutan ningalin watek bojoge kenyar-kenyir tanpa rasa takut. Woi, apa cai aja emak kejang tu sing jejah tekening ingong. Icang takut tekening cai. Nanging Icang percaya cai tu sing lempasin janji. Iraksaso mau saho ngerasa gelurane. Nanging watek bojoge kedek ngerikik ningeha. Di subane makejang bojoge nginem yeh sakit tau kena. Gusti Prabu ngandika tekening raksasa. Hai raksasa, Icang makejang subo nginem yeh danune sakit tau kena. Yeh danune tu sing jelakar nyat ulien kai nginem yeh ne. Sing sandang cai pedih. Apang tu sing pocol cai nangun tapo. Selegang dogen cai matapo. Apang ide betaro asung kerte waro nugraha. Tekening pangaptin cai ne. Kai janejak panyak-panyake karena subuh man yeh danune. Turin selamat cangkal mulih malu. Kai mulih malu nah. Iraksasa tuah bengong. Tusing ngidan ngomong apa. Sampunang lali. Like, subscribe, dan komentar.
सूक्ष्म